Over the past 8 years, I have been tested. ejo kuwa mbere tariki ya 20 y'uku kwezi kwa mbere, Donald Trump yarahiriye kuba perezida wa Amerika wa 47. Mu ijambo rye yasezeranije impinduka zidasanzwe. Yatangiye imirimo ye mu gihe abarepublikani bagaragara nk'abunze ubumwe, ndetse yiyemeza guhindura inzego z'igihugu. Yasezeranije guhindura hafi ibintu byose byatangijwe na perezida ucyuye igihe Joe Biden. Trump wahamwe n'ibyaha ndetse akageragezwa kwicwa arashwe inshuro ebyiri, yatsindiye indi manda yo kuyobora igihugu igihe cy'imyaka 4. Nyuma y'umuhango wo kumurahiza, yihutiye gusinya amateka atandukanye avugurura byinshi muri guverinoma. Muri yo harimo iteka rihagarika yinjira mu gihugu ry'abimukira mu buryo butemewe n'amategeko ku mupaka Amerika ihana na Mexique. Afite kandi gahunda yo kongera ubucukuzi bw'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'ibindi avuga ko bizatuma guverinoma idasesagura umutungo wayo.